Admission open ke Petar Kemak Model Degree College, Ribhoi District, ke court admission na kebentar ke BA first semester, ke lat bahajan na kebentar ke Samla Pule, na kebentar ke Jingtip ke Babania, pun hau number, Praiwe, Laiwe, Pranot, Sanar Kendai Not, Lani Pra Lain Yonot, Prasan Henriu Kendai San. Hadin ke Jinglek Bu ya ke Jungujor ha ke Artali Githanat Ribhoi District. Ki pakanthum ia ka Bornihat Police Outpost bat ka Nongpo Police Station halor ke jingwan kamai ki local auto jong ke Jela Assam ha Meghalaya ka balak tapat ia ka kamai jong itrai Jela padru ka balong pian ki no yalam jong ka kenhon ki nongnya auto menta ka sengipat ki lelet banbu ia ka Jingujor sah ka office trekam jong district transport officer Ribhoi District Hanongpo uba selis tar mawa barba Marcus Martin kelapan pau bagi sorkar lembaga kini ke artali senat trikam kinsim khiaban penbet ye kini ke kam kenang bakam dan kejing kamai bian badru bakan dan ke syong suk syong san hapo kathan habai dei bat ki auto wan sabar ki jalan jungi kebawan kamai klem na wat ya ka kejibit mo ya jibit na ka transport man po de mentang sini wan ban ya perlu ya ofsar jong ka transport ya kabang layo pan bu ya kejujur kani di Batman ru buat ka jiakren buat di officer tam di NBI botol bikin disebut di layo ban ya stai sadi ba abi de buat kejingyo lemon buat kejingwan kamai behind di auto insure ko jelas sampai te ka jingkular ka baki ai ko ba ban tulang ba ni reng ka jinge ka ba try ba ka ba to tu ba nei ha ko ka no ko jen te ni so komen si ka dai ko ba na boro lai kli ki office rekam jo ka sokar me ya kata ka nopo traffic branch ba ka Bornihat Outpost kumjuru ba na ka office job district transport officer po district ki la ya ka jikular bakal ada hi kan kom bakci syaru ba di bedhang belum mailat igini ki kali kamai ki bana kawi pat jela banan kamai pian dan wan ni ya genja jom kita ki try jela di akan ke sini don langku mbak Syai para semran posko di presiden juga Borgoin tu umling unit di Manikolas di Sekretari buat di membar juga melihat menjuruk jinelang di vice president Pak sampai mengkot mai di ban di semran ya ki dry kini kedongilam kesejuk di nongnya auto bahak apa unit jongka naroda ko di so bonong na tepat ya katrak sempot kena kulit ba mungkin pekat sua yang ni try jelah ya kaban yarap yang ni ban checking ne belum syak truk ya kabaki kita diberi ba ni lajar keteng ba kini benar room show sekali jelas ni berkini ya kepelan ni de kabak man do kolong ba ki officer jong ka Bornihat Outpost kolong ma kedi tiga giveaway jong jongi borong tinggi ke jing yorung jong ki kini ki auto asam nete kolong ba nathai lese long ba ki mundur ba kedi auto asam lese namar ba ka jingi telang hapling jongi kedan ki ketenat kulit ba ki try ki nunya auto ini marka tale se kim poi hat ba kani kali asam wan ban yo mai gai jelas ni tak nang nalibu yang ko play kisah ndek mo bagi ong nim ju poi mau mo terus kita pe ringi tip pe bagi auto asam di kamai pe tang da Bornihat sebuah hati ya kene ke ke berfai kolong ba ni simpia yang ka cukup dinam jong di try ba punya auto di mana ko Borgoin ma na Borgoin ceru umling iso bonong ba kelas sudah ini bagi rekam no bat di sudah bonong ya ke jiro ya ka Bornihat Police Outpost ki officer ki staff ki ba sedang ban le ikam ya ka bangi la yasgo na ki kam jong ka unit nanti bat ngin ya kentu ba kinangi tri sibham
kina ai jikusian ni try ba driver banyak auto mo waktu lo jumpo ni auto ba big Suzuki Such scene habay day baga local approach show mo tingi wan hangane ka office jong di BTO te ngiwan ban ay gini ki jing jor ba nama kila ban rekam no ye gini ki jing jor jing hapo kane ke district jing marba ba ka jingwan jong kini ki otorisho na Asam siapa kan ya po area jongi kalong kepala peta sebut apa ya deh rekam kamai jakpo jongi naglang jongi kum ka unit kapadon hawat patu kang ketiga borni jika pang ngingin yo kamai jakpo namta kajington kam jongi kapahayang Asam man kasing hendai rel ba kajingwan jongi kal putno sibun yangi hendai nakata kadaw ngi terpat bat ngenge ru ya kan igi jor ngi ba ka police department bat ki nat spot inde ya ka ba ngingin aman jor apo tajing terkam itu tagini. The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeanecollege.edu.in. Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanong Po Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not saw pra sansau. Lane pra lainyo arnyo sawar riunyo. Pidon kam projector ban peni film ne pidon kam projector na kebentaki awareness program jongpi. Pun singi ni ai wai shapi. Pranyo laiway kendai hendriway arnyo lai.